Kuća u Pritoci, Golubički put, pravljena po svim evropskim standardima. Vlasnici su je gradili za sebe. Žive u Njemačkoj, imaju namjeru da je prodaju zbog toga što ne žele da žive na dva mjesta odjednom. Kuća posjeduje nekih 1897 kvadratnih metara zemlje koji se nalaze u okućnici. Kuća je moderne gradnje, postavljena je kovana ograda na svim mjestima gdje su bilo potrebna. Postavljene su gatre na prozore radi sigurnosti. Kovana ograda je stvarno visoke kvalitete. Također kuća ima centralno grijanje koje je na kruto i tečno gorivo. Kotlovnica se nalazi u garaži sa ugrađenom peći i razvedenim radijatorima. Znači, kao što smo rekli, na kruto i tečno gorivo. Ulaz kuće, znači vrata, jako kvalitetno odrađena, sa pločicama u donjoj etaži. Kuća je obložena stiroporom, tako da je u sred ljeta ima jako ugodnu temperaturu unutra. Kuća ima kupatila 2 sa WC-om, kompletno završena na prvom spratu i na prizemlju. Prostor za 2 kuhinje, jedan u prizemlju, također jedan na prvom spratu. Ogromni dnevni boravak sa postavljenim drvenim brodskim podom. Kroz čitavu kuću su provedeni radijatori, tako da je grijanje jako kvalitetno napravljeno. Dole u prizemlju imate jednu spavaču sobu, kompletno namještenu. Vlasnici također žele da prodaju to sa namještajem koji je u spavačim sobama rađen namjerno za ovaj objekat. Stepenice su rađene od orahovog drveta, jako luksuzno i kvalitetno napravljene. Na prvom spratu nalazi se terasa koja se nalazi iznad garaže, iznad kotlovnice, tako da imate lijep pogled na baštu. U slučaju da želite, možete napraviti si bazen, teniski teren, imate dovoljno prostora. Sa terase možete ući u glavni hodnik, odnosno stepenice. Također imate ulaz u spavaču sobu koju ćemo pogledati kroz druga vrata. Na podu su postavljene pločice. Također imate drugo kupatilo koje je jako lijepo urađeno. Kuhinja mala, kvalitetno napravljena. Ništa previše, ne preglomazno, jednostavno sasvim dovoljno. Spavača soba koju smo već gledali, samo je sad gledamo iz drugog ugla. Još 2 spavače sobe sa izlazom na terasu.
terasa je jako lijepo i ugodno namještena. Jako mirno mjesto. Sigurno ugodno za dobar život, za odmor i za stanovanje. Naše mišljenje je da svaki kupac koji se odluči za kupovinu ove nekretnine neće se pokajati zbog toga što kupuje stvarno kvalitetno završen stambeni objekat. Pogledajte još nekretnina na agencija za nekretnine novidom.ba.